Pa ja prepuštam i pozivam gospodina Miloša Gvozdanovića da on započne svoje projekte. Dobro večer svima. Hvala na ovakvom lepom uvodu i hvala Bogu ko me udostojio da sa ovom predivnom pesmom otvorimo ovo večer. 5., 6. i 7. juli 1998. godine u Nišu su bili dani kada je održan prvi naučni skup o antičkoj istoriji Srba i tada je na svetlost dana izašla jedna nova nauka koju smo dali ime antička istorija Srba. Bilo je potrebno zaista puno vremena da ono što se pričalo od mitropolita Jovana Rajića pa sve do Jovana Ideretića da se sažme u jednu koherentnu nauku i da nauka koja je trebala da razjasni jedan mit o dolasku Srba bude ne samo pokušaj, nego već jedna potpuno otkrišena celina. Ono što je antičku istoriju Srba trebalo da karakteriše je zapravo kompletno saživanje svih znanja koje su do danas bili poznati. Nažalost, o dolasku Srba na Balkan postoji samo jedan jedini tekst, to je tekst pod nazivom De Administrando Imperio Konstantina Porfirogenita 7. i taj tekst je zakovao Srbe na ovome na čemu smo mi danas. Nažalost, taj jedan jedini tekst ima prevagu nad ogromnim štivom koje je objavljeno i koje je od mitropolita Jovana Rajića pa sve do danas, a i ovdje je samo jedan mali deo knjiga, koje su objavljene i ne samo ovdje, nego bukvalno u čitavom svetu. I nauka toliko napreduje takvim fantastičnim koracima da je prosto zaprepašćujuće da jednostavno oni koji to trebaju da vide neće da vide. Međutim, mi svi koji smo se okupili u Nišu oko teze da su Srbi autohtoni narod, da nam je starina vrlo velika, je zapravo ubralo svoje plodove 21. juna 2007. godine, kada smo konačno našli zajednički jezik sa Srpskom akademijom nauka u Beogradu i održali prvi zajednički naučni skup na temu Srbi i Albanci. Nažalost, pokojni akademik Mihajlo Marković je bio prvi taj koji je uvideo da jednostavno ta istina koja zaista postoji i zaista koja je izuzetno duboka i ogroman broj ljudi koji je utkao sebe u to tkivo te nove nauke je zaista verifikovan, da kažem, tim prvim našim susretom i pokazao da u Srbiji tekako ima volja i znanja i mogućnosti za i razumevanje i za prevazilaženje ovog postojećeg. Ono što je bitno još za antičku istoriju Srba je što mi saživamo svoje ono znanje i pokušavamo da javnosti predstavimo svo znanje koje je do sada bilo i koje će se tek iznositi, ali nažalost našu u svetu postoji toliko veliki broj naučnika, počevši od recimo Anatolija Fomenka u Rusiji, koji je inače objavio jedno najneverovatnijih knjiga, Statistička hronologija vremena, i u kojoj je u svom predgovoru napisao da Srbi zajedno sa Rusima, pošto imaju zajedničko polazište, mogu da pruže ogroman doprinos uopšte razumevanju i srpstva, i slovenstva, i rusizma uopšte. Jovan Teretić me pre par meseci obavestio da je i postao član Ruske akademije nauka, zahvaljujući svom radu. Međutim, više od toga što je sa najviše državnog vrha u Rusiji dat signal, odnosno znak, da se počne sa kompletnim preispitivanjem ruske istorije. Anatolij Fomenko je u svojoj knjizi Statistička hronologija vremena dao jedan odnoslov u komplексnom veku, budući da je matematika toliko precizna nauka i što bi se reklo, vrlo neemotivna, koja razbija sve moguće barijere i nauka koja jednostavno ne ostavlja prostora zbog. Nažalost, bez obzira što se još uvek izučava da su Srbi došli nekim volšebnim načinom na Balkan u 7. veku, to više uopšte nema sumnje. To je potvrdila i genetika, najpreciznija matematika koja danas može uopšte da postoji,
i zahvaljujući genijalnom radu Luigi Scavalli Sforze, američkog naučnika italijanskog porekla, koji je 1987. godine uspeo da dopre do jednog gena koji ima naziv BRCA2. Međutim, 2000. godine je obavljeno jedno od najvećih do sada istraživanja, mislim čak i najveće u svetu. Dva Britanca, Michael Jopling i Chris Tyler Smith, među vodećim genetičarima u svetu, su okupila nekih 40-ak i više naučnika i radovi su rađeni. Dr. Dragan Alavantić iz Vinče je na nekim stotinak uzoraka, pošto je tada to još uvijek bilo izuzetno skupo ispitivanje, nekih 500 evra po uzorku, uspeli su da ono što se skupi, da se pošalju u London i da svi naučnici svoje radove pošalju. Alavantić nije imao apsolutno nikakvih uticaja na konačni rezultat i kada je to odjeknuo 2002. godine, kada je zvanično objavljen rezultat, došlo se do toga da je MAT, odnosno HG2 genom, odnosno HG2 haplogrupa, tako znana, najstariji i da ima svoje polazište u Podunavlju. Kompletna svetska javnost je skočila na tu informaciju. O toj informaciji mi smo ovdje autentični narod, odnosno autohtonim 27.000 godina. Znači, i to genetsko istraživanje koje je urađeno je dalo znak da smo mi ovdje autohtonim 27.000 godina. Šta je zapravo uradio Alavantić? Uradio Alavantić sve ono što se i pričalo i konstruktovalo kroz tekstove, kroz spise. Nažalost, postavilo se da skoro 2/3 starih materijala koje postoji na starotečkom, starolatinskom, hebrijskom i svim ostalim starim jezicima, ramejskim i tako dalje, da jednostavno od svega toga 2/3 uopšte nije prevedeno na nijedan živi jezik. Prosto delo je neverovatno kada se mnogi hvale da je nauka toliko daleko otišla, ali sada recimo imate na tom zvanično kod nas još nije objavljeno, ali imate na internetu da skinete knjigu jednu koja se zove Kristalno sunce, američkog istraživača Roberta Templa, koji je način napisao knjigu Tajna zvezde Sirius i koji je počeo da na svetlu znanja izbacuje nove tekstove Demokrita i svih ostalih koji su se bavili u vezi stare nauke, budući da je kompletno stara filozofija, odnosno nauka, počinjena zapravo sa fizikom. Što je neverovatno, počeši od Talesa, pa recimo tamo Demokrita, ne znam, možda je u stvari Platon zadnji, taj koji je stavljao matematiku, fiziku i geometriju ispred svega. I na ulazu Platonove akademije je pisalo neka niko ne ulazi ko ne poznaje geometriju. Ono što je meni dalo za pravo da ja uzmem učešće u ovome je upravo bila matematika.